Yuli, bakit? Sayang matisweldo ko mga Gilbert lakay. Okay lang. Adamot isweldo. Adapat magapugapo iti negosyo ta. Umanay da dya pagbiyagan ta. Sa anak pa'y mat nga agpas ngay lakay. Manula ang matabulan ti sikog ko. Diyak kaya ta ma-stress ka bakay? Ay nawaw. Agbalinak tukit di nga spoiled no kastalaang Gilbert. Tinapateg. Kat nasalun at tisikog mo bakay? Oray no ibagam nga opisina lang ti pagtrabahoam. Amo ka narigat ti trabaho. Anya laang ti panunutin dagiti tattao no sa anak nagtrabaho lakay. Ang mga no panunutin da sa duta. Di mo latay da ikas kaso bakay? Bayam ta panunutin da no anya ti kada panunutin. Sika magayam ti masalaw ko dito'y dalan, July. Da kayo matgayam, Nana Baneng. Kumusta ka ngayon? Saan kan samutan nga trabaho? Talaga saanin, Nana? Ay nawaw, apay ngay. Saan nga min akayat nila kay ko nga trabaho at, Nana? Kasta? Adda ka di parikot, Nana? Ay, awan mo't kit, day. Saan nga trabaho day ta, Julie? Ay nawaw, apay ka naw Nana Baneng. Di ko na kanya, kat saan ka no akaya nila kay nang agtrabaho. Ang amhag, jak pa tiyan. Di ba ka nakiday, si Madot idi nakaasawa iti baknang. Abangan no talaga asan akayat nila kay nang agtrabaho, Nana. Apay kumasan, kat awan pa'y mati anak da. Tidamag ko ka masikog ka no, Nana. Nakitak itay. Basit pa'y laang tisikog na dalya. Si Madot ko nam kede. Sa bagay, kasta talaga no baknang ti asawam, Nana. Nasyaklaan. Oray baknang ti asawa. Agtrabaho aklat pa. Ay, malas mo lang Ta simple a tao ni tatalan daw, Nana Baneng. Ay nawaw. At dating may nagsingir itay Baneng bakit? Asinaw, lando lakay. Ni Marites dita kabangi mga barangay. Kasapulan na nga ti kwarta. Anya nga itimbagam kunkwana. Imbagak ngagsubling tun maleng. Imbagam kumangawan pa'y kwartak Na, si kamot tan ti makisarita Nubiyag ni Julie, at dati wayam. Ngumno dagiti nakautangam, awan ti oras mo amapan makisarita. Hanya kalaki di mo tila. Awan nga rod pa iti kwartak. Kaysa no kuma, kit naliwayam mo't tinatang amulam. Dahil tangamin biyag ni Julie ti mapamubambantayan. Awan mo nga rod ti sweltong. Ay, adda ka din ni Julie iti ayan niyo, Manong Gilbert. Aywan, adda ijay dalya ading ko. Ay, saan ka dia busy, Manong? Saan, mate? Nasayat mat nga ron do kasta, Manong. Mapanak mamat iti ayan niyo. Tapno makapagsarita kami mamat. Mapangalata ading ko. Awan ti parikot, may papaniti dahi tabana. Adyos ka pa, idalya ading ko. Adda pa'y matitinapay no kayat mo. Ay, agyaman ang ama ng Julie. Anya nga minan ti gagaram. Amom ka di manang Julie. Imarmaritis na kanina na Baneng. Anya? Day tatipod no, Manang. Ay nawaw, apay kanumot. Anya ti parikot iti day taanana ba ning ading ko? Kanayon na nga ibagbaga madot ka kano, idi nakaasawa ka iti baknang, Manang. Anya? Jakman amo iti dayjay, bakit, Manang? Dakas ti rumrumor iti ngiwat na. Kunamla no asino nga agsasaw, kat may samot asa na makabaybayad iti utang na. Isumot lagayam akas jay ti reaksyon na idi na minsan anasalaw ko di tadanan. Kasaritak tuman day taanana ba ning? Ay, uwan, Manang, ngam kita Di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan ka.
Talaga ajak magustuhan ti ugali day ta anana baning Gilbert lakay. Ay nawaw, apay ni Nana Baning Julie bakit? Kaya't ko ama kasarita lakay. May papanmutitan niya. Istoryaan na kanungarod asim madutak idi nakaasawa ak itibak nang. Anya? Agburag ti darak idi indanon ni Dalia ti kasta kanyak lakay. Di mo lata ni kaskaso bakit? Umaapan lang siguro Nasken ama kasaritak day ta abakat. Saan kumapay nga ita? Amang anuan niya piti mapasamak kada kayo iti anak ta. Isupay kiti apaka-stress am da ita. Kasaritak mat anasaya at lakay. Sa anak ama kiapa. Sa ludsudak laang no apay akas namot ti bagbaga na kontra kanyak. Kun ipalawag kumatlaangan ti amin. Tapno intun sumaruno. Kat amo na tilawlawatin na. Bado alawas mo, asaan ka nga may Dalia? Ay, kwa, Nana Baning. Ado nga minti pa ka kumikuma. Ay, kunak lakit di no saan na ko nakayat akain nistorya balasang ka. Ay, nawaw. Saan mo't Nana? Nasaya at mga rudno kasta. Ay, adda manang tinasagap ko abaro nga istorya. Anya manunday tangay, Nana. Hey! Mamaling ka rin. Isandong yung tigas na araminin niya. Na, manakibiyang ka talaga lang daw. Kaya tigas na manggag ko Amin sa mga gasawa dito lugar tayo kapag chismisan nyo adwa. Ay sos, no di mo kaya't amangag ti pagsarsaritaan may. Rumor ka, naglawat ari daw. Nagadumot nga istorya may tinay ta Dalia. Paning bakay. Mangrugi ka man ako nakaon lakay. Isuma nga ron tiragragsak mi kan Dalia. Ambom ka day. Nakita't may ta Dalia itayan da Julie din minsan. Ni Dalia ko nam lakay. Well, Ay naamangan no karuprupa na lang. Imposible matamapan ni Dalia iti ayan day ta Julie. Anya ko mati aramiden na ijay no bilang laang. napigsapay lang ti mata. Tapno ibagaking ka. Mailasin ko pa'y laang dagiti kalugaran tayo. Anyat amom ngay, no'y dandanon maggayam ni Dalia ti istorya may papankin Julie. Ay, saan ang maaramid ni Dalia ti kastalakay? Partners in crime kami tupay. Nangamong ka man langay. Awam mo tiningga masaw. No apay kami ng pakibyangan yun ni Julie. No saan akayat nila kayo na pagtrabahuan? Awanin ti bibiyang yaw. Saan ba tada kayo ti magpakpakan kalakwada ng agasawa? Adda ka din ni Nana Baning tatalando? Adda tinapalan na Julie. Adda ka di ti masapol mo kinkwana? Kaya't ko lang ang makasarita, tata. May papanditan niya. Indanon nga min ni Dalia nga ado ti istorya ni Nana Baning kontra kanya, tata. Madutak ka no, idi nakaasawa ak itibak nang. Ay nawaw. Iso akayat ko ang makasarita. Tapno maipalawag ko ti bagit kankwana, tata. Jak magustuhan ti kastangar aramiden na. Nagtugaw ka pa nga ron Urayang, sigurado apaawi dun dayjay. Ay niya ter aramiden day ta Julie dito'y balay lakay. Kahit nakakano ang makasarita ba kahit Ay nawaw, may papankano iti anya. hindanon ni Dalia nagiti nagsasalitaan niyo. Ay niya, traitor magayam day ta Dalia. Mapan kay ti salas, tas ang uwam ni Julie. Anya nga ingarod ti pagakan ko na. Kanya kumapay, agpalawag ka kinkwana. Napay ngamin adi mo matipulan datang iwat mo Agsagana day ta Dalia kanya. Saan magayam ang mapagtalkan day ta babae? Tiyara midam itakit agpalawag ka kin Julie. Ang mga kidinod dapat itaduma ang istorya mitinay ta Dalia. Ay kanumot ang makasarita, Julie. Nasaya at matadakan na nabaning. May papanitian niya ti pagsaritaan ta. Imaya, takayat ko nga iba nga.
Ano mabalin kat sardengan na ko, nana? Ha? Nadamag ko nga imarmarites na kano. Ti kunayo kano kat si madutak idi nakaasawa ak itibak nang. Ay, kuha. Pudno ka din, nana? Ay, talaga tay Tadalya. Siyak pa'y kit din ti kaasing agpalawag kini Julita. No apay nga may nga indanon na paila nga. Mangmangagnak ka din, nana? Ay, anya nga minanti ko nam, Julay. Pudno ka di nga ibagbagayo asim madutak idi nakaasawa ak itibak nang, nana? Ay, kwa. Ay, pasensya kan, Julay. Ay, bidot ko dahi jay balasan ka. Amuyo, sa anak asim madut, nana. Talaga laeng asaan akayat nila kay kung agtrabaho ak. Ta delikado kano iti si Kugko. Ay, kastaya. Iso apang asiyo, tasardengan yun timang padpadakas kanyak, nana. Tiket di utang yun ti asikasuin nyo. Anya ti ko nam, Julay. Amok nga adda ti utang mo, nana. Isukit di ko mati asikaswam. Saan ati biyag ti sabali at tao. Anya tirik nam ita baneng. Ay, marurudak launay itiday Tadalya. Nasakit tinakem mo. Taindanon dakin Julie dagiti dakes nga istoryam. Saan ang mapagtalkan day tataw? Talaga try daw. Agsagana day tanu umay dito'y balay. Dali istorya pa mo, bakit? Awan ti manaknakem mo. Nimbag ko na mata na halos ni Julie. Basol ni Dalya day taw. Siyak pa'y kidi tinakangag iti day ta Julay. No, apay kami na kumpormi ti di mo istoryahan. Inton maminsan, dagiti ngamin mayat istoryahan. Kundi ka unag talag kadagiti para machismosa. Ang mga nudi mo mapuutan, kit isuda mo't lang timang ibabaking ka. Sa may siya, manuatawon tinagbaytan dukin Dalya. Anak mo day dayan, nututusan. Iso dagiti kumama, pagadalan at istoryahan keng kuana. Siya na dagiti nagmamatay. Kumusta tinapanam, Julie, bakit? Nakasarita ko ni Nana Baning, Gilbert Lakay. Anya iti imbaga na ka? Naklaat Di na siguro ekspektaran nga idanon ni Dalya dagiti imbagbaga na may papan kanya. Naimbagta di na inlibak Saan mo't Lakay? Sa maysa, di na mailibak. Katipada na aman nakibiyang amis mo tinangidanon kanya. Isu damot lang amarites tagdidin na dahil bakit? Gusto mo't kiti Lakay? Tapno isuda mo't laang amarites ti agaapa. Traidor damot laang iti tunggal maysa. Sanan nga umay day Tadalya dito'y balay. Yung di na kaya ti umay bay amon. Pagadalam kit di day tang inarabid na. Da kayo mailaga chismo sa ti traitor iti tunggal maysa, jaski kayo. Nasken nga agsungbat day Tadalya iti inaramid na. Basol mo mailaga. Kit palagi pang kamanan manulaang titawin ni Dalya. 25 na lang, day. Ay, basol na lata No apay mo't nga indanon na pailaan nga rain. Diyos, lumay papan iti kakastabanag. Bagim mo laang ti mapagtalkam itapanawain. Mapanaklaang iti ayanda, Lakay. Ay nawaw sanay, inyapay lang ti kapula. Napatag ti pagsaritaan may. Ay nawaw, ustong ko lang day. Inyapay lang ti maganap mo. Urag sarita kayo kindalya, awanin tagbalay. Amo ni Julay, no, adya dagit istorya, may papanggigwana. Ay, sana mabalinti kasta kanyak lang daw. Ikak iti leksyon day Tadalya. Saan anasaya ti kastang inaramid na kanya. Oh, si kamat gayam Nana Baning. Nakaumay ka mat. Anay ko. Apay nga kabil ka ngay, Nana. Traidor ka, Dalya. Saan ka maawatan, Nana? Ti ko nam kaday katjak na amuan nga indanon mo iti daye a Julay dagiti nagsarsaritaan ta, Ni,
Awan tindandanon ko kunkwa na, nana. Ay di ka nagliba. Ang mukunday tanga style mo. Wait lagayam. Anya pa ilang nga roter aramidem dito, eh. Di ka agindadalos dita ah. Eh, sa anak nga gindadalos, nana. Tapno ibagakken ka, awan dakas nga insawsawang ko, may papankin ni Julie. Si kalaang mati ado ti sa una, nana. Manipod ita. Di kan umay ije balay ah. Ay, awan parikot iti dayta, nana. Awan na sakit abakrang ko. Traidor, ano traidorak? Anya kumangay ita. No makapagsaumo day tadalya. Agsarding ka mambagay. Itapes tumanao ka dita. Jak pulos ni namnama at traidoran nak day tatao lakay. Basol mo lang ko nakmaday. Numaminsan nga main. Tipalam tangiwa mo. Nalawag ka na eh. Anya nga tatirik nana. No istorya ak mo dagiti marmarites na kanyak ida. Agsarding kan. Di utang mo ti kami tatensyon. Kun pangasim ha. Ta isardeng mo kami ng tagis istorya iti amabalin apang rugyan ti apa. Kayat kaw ti makabalas. Agpakumbabakan bakit? Bakbakitan kan. Si kanto magaming ti ado ti dakas sa una. Palagi pang kabalo na. Mano ti tawang maon. Usaram kit di at na batay. Tapno agaramit iti nasahat apang banan. Dagiti-giti di pagadalang kumati mapamu istoryaen. Iti kasta, maliklikan ti saan a pagkikindawa.
Sa dino ti papanan ni Pare Edo, Marilinda, nakita kalimabas inay. Mapan ka no agpalista ija barangay hall, Mari Kunching. Aywan, adda iwaras da nga abono kun similya tinateng. Naimbag ko naman, no mapagasatan kami mat kanila kay ko ang makaawat, Mare. Day tati saan tayo asigurado, Mare. Amuyo matan ti style day ta a Kapitana Gladys. Naku nampay, Mare. Aging ka siguro ita, nasakit tinakam na iti sityo tayo, tanaabak ngamin ditoy. Oray pay. Saan arason day ta, tapno saan da tayo apagserbyan. Nagkapitan pay lang arod, no kastamo laang. Saan tayo mat nga ammo, no anya mat ti adda ka panunutan day jay a tao, Mare. Nakitam ka di ti listahan nga impose day ti barangay Edo Lakay. Kita man, nadatinagan tayo itilistahan na kiti makaawat. Anya kung mahapay awan manan Paingay. Ay no, idi pa nga ibagbagakken ka nga alanganan a mapilita. Ngam di naktumang ngamin patpat dyan. Ni tatangay, adda ka ditinagan na? Awan mo't laeng. Manmano tayo ang napili dito'y sityo tayo. Kadwan katagaamyanan. Ne, sa urmat ano kasta ti aramidin da kapitana? Sa ora talaga. Kastoy la kanayunan. Tunggal adda ayuda. Sityo tayo akanayon ti last priority. Sayang lang gam ti banog anapan nagpalista no kastamat lang bakit? Ano santan ti gumatang lakay? Aramidam dito balay. Kahit kailangan makasarita, tatang. Kaya makasalagdardaras kayo, Mike. Mapanak dito barangay hall. I-release dati si Milya ken abono itasan ka day. Wen, iso na lang tawan mo tinagan yung tilistahan na kiti makaawa, tatang. Ay, nawaw. Kasano na pasamak day ta? Kit nagpalistaak, Mike. Usyak tida kayo. Saan kayo namapan, tatang? Sayang lang ti banogyo. Kasano pa yun day ta? Sa pa'y isuday jay tinamnamaak nga imulak malay. Gumatang tayo tulat ng tatang. Awang mo ti maaramidan tayo. No saan da tayo nga ikan? Ay, sayang. Di balin na, tatang. Di balin asaan tayo makaawat iti ayuda. Basta agswerte tayo latta kuma. Agpailakin ton bigat. Mapanak gumatang iti imulami. Igatangan kay tulatan. Nakamisuot kamat nga imay, Marilinda. Ay, husto ti atap ko, Mari Kunching. Saan kami manan ang makaawat iti ayuda ita? No kasta, adda gaya man listaan. Wen, adda. Naimbagkan ka tadanagan mo, Mare. Pudno, Mare? Wen, adda tinagan mo iti listaan nga inpost ti barangay hall. Da kami ti awan. Apay ka no. Ay, jak man mo, Mare. Mas daawak. Tajay daduma asaan mo't nga gargarden. Isuda pa iti addanagan na iti listaan ti makaawat iti similya ken abono. Da kami nga aggarden ti pagbiyagan na. Saan kampay mo't mapagasatan? Oo na yan. Apay mat nga ikanda dagiti saan nga aggargarden. Day tangarod, Mare. An-anuan da nga tangay ti maawat da. Katawang mag-garden da. Agpaila kita halinda bakit? Anya ti aramidam ijay. Mapanag gumatang iti imula ta. Awang maggayam tinamnamaan ta. Ay una, nasa isaya at pailakay. Paunay mo't dagitang opisyal. Datayo mismo agarden ti pagbibiyagan na. Awan ti maawat tayo. Ay, sayang nga rod. No saan matlang amay mula dagiti inwaras na. Barang makita ni kapitana ti kamali nga inaramid da. Anya nga tatiin kastada ang nagpili. No asino siguro ti amamuda. Agam, anya kay nga rod. Awan ti maaramidan tayo. Ala, agsagana kakit din no agpaili ka. Tapno saan ka marabyan. Kung bakit? Irwar mo mutan ti kwarta nga igatang ko. Adon samot ti gumura ken ka, Kapitana.
Ay nawaw, apay ka no. Gaputa saan daan nakaawat iti ayuda. Anya ko matipagsakitan tinakam da. Kat saan damat adi-surfing. Agreklamo dagiti gardinero asaan anaikan, kapitana. Nasakit tinakam da, taawan tinaawat da. Ngam dagiti daduma akalugaran tayo nga awan met ti garden da. Isuda pa'y tinakaawat. Ay, kasta talaga. Swerte da. Anya? Mabalin ka di, Kunching. Sana kumkonforme ti salsaludsodam tabisya. Kas makita mat, ado ti kliyente. Sa maysa, nalpasan da ita. Naiwaras min amin nga ayuda idi pa'y kalman. Ibagbagak na ang mat kapitana. Di kay agungat Indanon ko laang tinangag ko tapno aware kayo. Ada ka matgaya man lakay. Agkapika ka de. Saan pa'y bakit? Anyat na pasamak. Apay akasta tilangam. Kastoy kamin bakit? At dati nakaluga na ka-beneficiary iti naiwaras nga ayuda iti kalman. Kat, Ilakla ko damot ti ayuda anaawat da. Ije daduma, ije paradaan. Timot daduma, ije sentro. anya? Sayang mat. No saan dagayam nga imula. Saan damot kaming nga gargarde? Di ilako da. Tapno adda ti pagkwartaan da. Saan damat gaya makasapulan. Sa pela ko ma, tadda ti mangidanon kan kapitana. Barang makaamiris mo't day tao. Istoryal tuman ka ni Mari Kunching tinakitam lakay. Isunto ti mangidanon ka ni kapitana. Close kayo ka ni kapitana. Saan ka di Mari Kunching? Apay ana sa ludsod mo, Marilinda. Tada nakita nila kay ko idi kalman, di nagpailay. Anya tinakita na, Maray. Ilakla ko kanumat, dagiti daduma ka barangayan tayo ti similya ken abuno anaawat da. Anya? Masigurado ka dagiti naikan nga awan met garden na tinangaramid iti kasta, Mare. Ay, nasken amaamuan ni kapitana ti may papan iti day taabanag, Marilinda. Idanon mo tuman ken kuana, Mare. Saan dagaya makasapulan day ta nga ayuda tay laklako damat. Sige, ibagaktukan kwa na no lumabas manen iti paraangan me, Mare. Pudno ka di tinadamag ko. Daw anak ko. No may papanday tayo ti similya ken abuno, kainla ko dagiti kalugaran tayo anakaawat. Husto tinadamag yo tatang. Anya? Kat no nakita nga ilakla ko na dagiti naawat lang ayuda ije paradaan. Ije daduma, ije sentro. Ay nawaw. Pinagbalinda mo tin anegosyo. Kasano nga gamin tata? Kamali tinaging warasan da kapitana. Agasum nga, taurasan agar dinero kat nakaawat latta iti ayuda. Dahil tatiriga na. Isasan nga epektibo dagiti programa ti gobyerno no maminsan. Tasabali mo tagnumnuman. Saan ang mausar tinakaiplanwan na? Putnulaunay da tatata. Wingayam, nakagatang ka din iti similya. Wan tata, isutin niyag ko. Agraman ti paw ityo. Adamat tayo. Si kamot gayam ti lumabas, kapitana. Mabiit man laang tadat ibagak. Agawaam tagdardaras sa kunching. Nadamag yu ka din, nga inla ko dagiti beneficiaries yo ti similya ken abuno anaawat da. Sino ba tinakadamagam iti dayta? Nakitam ka di mismo? Adda ti nakakita, kapitana. Ayawanan imbes maimula dagitay, inla ko dakit din. Ay, katbayan nyo ida. Kukwada nga ro dayta. Iso damatan ati makaamo no anya ti kayat da pangusaran. Angam sayang matdagijay, kapitana. Imbes maimula ko ma. Di ka ngamin man nakibiyang Conchita. Makarengreng dagita reklamom. Awan Addan to ti maibaga dagiti kabarangayan tayo farmers. Numaamuan da ti kasdeng inaramid dagiti inik kanyo. Tinapatag, naiwaras min day nga ayuda. Saan mi akinurakot? Saan nyo akinurakot?
ngam kam malimot tinangiwarasan nyo. Midam dito'y barangay hall, sika, Edo. At dati report ko, Kapitana. Anya dayjay. Amuyo ka di tinaramid dagiti inikkan nyo iti libre nga abono ken similya. Anyat kayat mo asawan. Nakita nga ilakla ko da di paradaan, Kapitana. Kasanumag ngamin, ora awan ti garden na inikkan nyo. Swerte da. Una, ngamsaan mo't anasaya ti kasya, Kapitana. Da kami agardin ti pagbibiyagan na ti saan anaikkan. Better luck next time. Na, takastapay lang ti isong batyo, Kapitana. Apay, anya ti aramidam. Sana siyak ti bot-bot ngam, Edo. No saan pa mabaliwan ti kasta nga ramid yo? Ag-report kami ni di munisipyo. Oh, napulot matiolom, Kapitana. Marurodak iti dayjay nga, Edo. Husto met, tinaybaga na, Kapitana. Na, takas tapay lang matibagam, Dodong. Anya ti kayat mo asawan. Jaka mo ter aramida. Sana kasta, Kapitana. Ngam kamali tayo piman na jay. Nagiti lang kumaadda ti pagmulaan na tinikkan tayo iti similya kinabuno. Ay, agsardang kaman si ka, Dodong. Oray siya, Kapitana. Adda tinakita ka mangilaklako iti naawat ng ayuda. Panagkunak, kat panawanan, tapno agbalin tayong istrikto. Itigas na, kat dumanon titulong ka iti pudno ng agkasapulan. Saan kat akong kompormila ditan? Oh, kumusta lakay? Nakapagsarita kayo matlang kani Kapitana? Wan, nakapagsarita kami bakit? Iso na lang ta saan matadumngag. Obserbaran tayo pa'y lakay. No sa anak laang ama kong konsensya. Iti munisipyo ti pagreportak. Ikan tayo pa'y iti gundaway lakay. Kat dumadi ti panagsasauna itay bakit? Nakigtot siguro iti imbagam Ngam sigurado ang mabutang matlang dayjay ang may report iti munisipyo. Sapay istrikto ni Mayor no may papan iti kakastabanag. Bara nga, no baliwan dati kasta nga ramid da. San laing ada tayo tagrekreklamo iti kasta mapaspasama. Agraman da duma ka baranggayan. Agreklamo damot tayo. I-review man day ito alistahan, Dodong. Listaan? At damanan ti maiwaras nga appliances para kadagiti mothers dito'y lugar tayo, analay nga agdayet. Ti kayat ko kat ag-survey ka. Ha? Agpatulong ka pailaang kadagiti padam akagawad, tadyak mat masango. Ti kayat ko kat pilyan nyo anasaya at dagiti maikan, tapno saanan amaulit tinapasama. Ay nawaw. Nagbutang kayong sabat itimbaga ni Edo iti na minsan nga aldaw, Kapitana. Naamiris ko ahusto tinakuna ni Edo. Sayang ti pundo no saan amausar anasaya. O sige, Kapitana. Dakamen ti makamu iti paparamid yo. Siguraduan mi, a deserving ti mapili. Tapno awan.
Nganyawin mo. Manungay magakilo na ita bakay. 5 kilo lakay. Ay, kit mayatin Kit natong palmet lang ka day, tay kunada per family, ti mawarasan. Ay, win lakay. Talaga per family. Adupay nga rin tinabate dya barangay hall. Saan ay waras amin? Ay, kit yawin to siguro na kapitan, hindi ko naman nabate. Warasan ng tumat siguro, nagiti kakagawad na, agraman nagiti tanawd. Speaking of kapitan lakay, Apay, at nakadiman na nasagap mawadamag. ay na, pinanawan mi ida nga ag-inom man na di barangay hall. San lang nga dayta, agsugsugal da pay. Kadwa na dagiti kagawad na kentanod na. Ay nawaw, nagalaskat day ta na madamdamag bakat. Nakababay no madamag day ta kanagitim kabangi mga barangay. Ay, wen nga rod Isupay akapitan ti mangirugi iti sugal. Imbis apaksyatan na kumatikas jay abisyaw. Saan mat? Ta isupay kidin ti mangidada ulaw. Ay, unay madagita ng barangay officials. Sanda mapangnamnamaan. Imbis sa sagsaganaan da kumanti umayabagyaw. Saan mat? Taday taki din inom ken sugal ti unain da. Ay kasadan tuman laag kutin Into nadadakis mapasama. Imbaglaang ang tanasabat ka, Marisay. Apay ka di Marisaleng. Kasladay bagama. Talagang adda, Maray. Anya kay day tamaray. Adda ka numanin sumangput nga ayuda. Ngam saanin abagas, no di kat kwarta. Tay ngay awagan da iti tupad. Ay nawaw. Ay nagsayatan no kasta maray. Kasano ngay ti makaala iti kasta. Mapan ka agpalista ijay barangay hall, Maray. Mapan ka kini sekretaray. Ibagam ta ilistana ka. Isupay ti 5,000 ang maawat mo. Ay nawaw. Dakal matan 5,000 ti itada. Ay wun, Maray. No kayat mo, kuyugan kan. Ay sige man nga rod maray. Kuyogan nakman ama pa ni barangay hall. Nalalaing ka kat ama kisarita. Kan close kayo pa ikan ni sekretaray. Ay na. Kinapuno na, Maray. Saan kami close? Feeling close lang. Nasken maki-close tayo. Tapno saan lang nga isuda. Pig, sana matintito daw. Huwag nga raw. Uray kumaano tudulaan. Ngam saan matan napigsapay ti agin na. Nana, tatang, kitaan nyo. Ang damat impose da iti Facebook anargaay diti barangay tayo. Ay na. Ay sus. Sa dinungay apandaday ta anak kaw. Diyak mailasin, nanang. Amuyo matasag paminsanak lang nga agawid ito. Iso ajak unay kabisado ti dalan. Nan, kita akman anak ka. Adto'y tatang, Iti mismo akurbaan sa kabay ti eskwelaan da ito. Nga ato basay ti barangay hall. Ay asidag nga rod ay iti balay ni kagawad istaw. Gusto ka ba kay? Saan ama kapag nadagitilugan? Gaputa na gaburan ti kalsadang. Bareng ikatendadagaw sa tapno sana makadisturbaw ka na iti biyaheraw. Bareng atatang. Maaksyonan ba't siguro adagos ni Kapitan? Kapitan, apay no ka bulldozer mo lang ang tinargaya daga. Narigat ngamin no mano-mano. Marigatan kami ngagpala. Sumakit ti sikat. Sikan ati mang bulldozer kagawan istong. Ha? Kunak, sikan ti mang bulldozer, not the bulldozer mo. Ni Kapitan Mag, amumat nga wan bulldozer ka. Good siyak. Amumaya nga the bulldozer ka. Ha? Ay kwa, sikan ati siyakon. Tasikan ti Kapitan.
Kat si kamatan ti mangipamuldoser itinargaaya daga. Ha? Lunay ta kumapanagrik-reklamom kat nagpalakan. Di nakaado ka kuman. Ha? Di Kapitan Moit. Di na laamon ti maangaw. Kung kunaklangot na dyan. Agawa amkit di tiyagpala. Tapno adamalpas. Di ka reklamo ang reklamo nita. Makarengreng. Nay, kasla itaklang ang makita ni Kagawad Rosa amari sa laing. Ay, talaga nga itablaang amakita, amaray. Taitalaang mo't asumangpit, mariseng. No kasta, kasangsangpit na laang. Wan, kasta day ta kagawad. Saan tula sumangpit intong dandaning ti pangal daw. Ay, nawaw. Kita, nagdiritsong iti kusina. Sigurado ang mapanagkalong day jayon. Ay, oo, na yan, ti kasta nga ugalay dagita barangay officials tayo umaray. Awan sa matin limpyaw. Naku namon, maray. Talagang awan. Taimbes apagwadan ti aramiden da. Saan mo tapakaibabainan? Ay, nawaw. Sayang lang dagiti butos tayaw idi napalabas nga eleksyon. Husto ka, maray. Iso nga inton umay nga eleksyon. Amu tayaw, ti aramiden tayaw. Ay, wan amaray. Kahit mangantayon tanay pangal daw magayaman. Umay kayaw, tamangantayaw. Oh, makita, maray. Iso pa yun ti makaununa nga agayab-ayab amangan kat kasangsangput na laeng. Ay, nawaw. Naglukon day ta Kagawad Rosa. Kasla isumat, hindi naglutaw. Talaga akas ta ti ugali na day tamaray. Kanayon akas ta ti aramin na. Iso nga ita, amumaon. Amum tumeten ti aramidam. Inton sumaruno apa nagbubutaws, marisay. Kapitan, amangan no ada ekstrampay dita a kwarta. Bumuludak man pay. Naabakak ngamen. Sana balay. Isublik mo ang adagos apaman ang mga bakak. Manaw ti buludem. Uray 2,000 laang, Kapitan. Antoy Kagawad Rosa. Agyaman na, Kapitan. Isublimot lang nga tapno adamot pagpuunak. Bilang tamaabakak ditoy. Wen, Kapitan. Di ka madanagan. Isublik nga isublay. Promise. Yala, pumanaw ka nga ditoy na. Tinagdisturbuan tanay. Agsuswerte ak. Wen, Kapitan. Kat agyaman akmanan. Good luck. Utang mo na ita, Kagawad Rosa. Bayadam nga awan kurang na. Wen, kuna lang nga din. Unay kalakit din aya, Kapitan. No kaya mo di subra pa inton isublay. Malala. Pumanaw ka nga dito yan. Di nak malasad. Imbaglangan ta na sabat ka na saling. Panggap naksapay kit di aliklikan nana. Ay kuha, saan mo't balasang kaw? Kasano nga iti utang mo iti tersenak nana. Nabayagan day jay. Kunam nga agbayad ka matlang adagos. Ngam, saan ka mata na nagpakpakita apulos? Ay kuha ngamin balasang kaw. Diyak pa'y ngamin naawat titupad apagbayad ko kumakun ka. Anya? Kayat mo asawan nana. Ti maawat mo atupad, tinamnamaam apagbayad mo iti utang mo iti tersena? Wan ko mabalasang kaw. Ngam ti pare kaw, aging gaita kat awan payla ang tijaski atupad. Ay nawa, di yu payla ang naaw-awat ngam inyutang yon? Kasanon nga saan kayo matgayam amaikan iti urayan yu atupad nana? Ay katurayan tayo abalasang kaw. Di ka kadisingir asingir tanay. Di akon makapangpangan gapu iti kinaado tag singsingir kanyak. Di kagdanag tagbayad ak tumulaang. Diyak itarayan ti utang kukun ka. Inutek abayadan sunya balasang kaw. Anyang
nga data bit-bit mo nakasilupin, Kapitan. Karne ti baka, kagawan. Ay nawaw. Otoy. Inkay luton, tapno da pulutanan tayo, inton malam. Ay, iwan ang Kapitan. Anya nga aluto ti pamayak. Ay, ket. Kasi ti sigod, alut-lutum kagawan. Aramid mapinapaitan. Aringlado, Kapitan. Sige. Ayapan nakto, inton maluto, ay. Iridip ko man pa ibiit iti opisinak. Napuyatan ak ngamin. Apag guston to inton sumangpait na iti daddo mapay akakadwa tayo. Bun Kapitan, ringan kanton inton sumangpait na. Kumusta nga iti urayan tayo atupad Marisaleng? Awang ka di pay? Ay na, awan pa'y nga rod, Maray. Mangipasubo day tatupad. Apay matanak ko ng tikas tamaray. Kasanaw kat impasigurado mo ni sekretary ang maawat tayo adagos day tatupad. Ang maging gaita, awan pa'y lang. Wan nga roda. Wan no. Inwaras dan ngam Santa Karaman. Ay saan na mabalin, Amaray? Masapul ang maikanak. Nga main nayutang kunday ta akwarta. Ay nawaw. Nayotang maun, ti maawat mo pa'y laeng akwarta, Maray. Un Maray, iso ang masapul nga iwaras da day jay. Tano saan? Siya kun amis mo, ti mapanagreklamo iti munisipyaw. Ibagak tar aramiden da iti barangay haul. Maito red mo, Maray. Ay katuan apay kit din asaan. Ibagak nga aramiden da asugalan kun inuman ti barangay haul. Iso adidag kam malay. Sana siya tilukluk kunda. Tamangan no agpiang-piang ti langit kandaga. Kat makakita da iti adu abituan. Ay na, ijam kumantikas tang aramid mo, anak ko. Apay, urayang pay laang aya ang makadanon iti munisipyo ti kastangar aramiden yaw. Tangiwat yung amin nananang. Tagtagari ka di. Imbes na di dam mo, nakayumot ngamin ti sumanao. Ay na, nakababain ti kastangar aramidam. Sika ti kapitan, sika nga rod kuma ti mangidaulo iti nasayaat. Saan kit di asika ti mangidadaulo iti sugal kan inom di ta barangay hall. Pinagbalin nyo matan nga inuman kan sugalan ti barangay hall. Saan mo ta nanang? Sagpaminsan lang mo. Saan mo ta kanayon? Ay na, di kan agkalintagan Ramon. Kaya't munsamot ti maabak inton umaya pa nagbubutaws. Ay saan nanang? Nas ka na mga bakak matlaeng kas kapitan ti barangay tayo. Inton umay nga eleksyon. Nukas tangarod, agbalbaliw kan. Tanay, nakababainan ti agwarwaras adamag. Sugador kan artek kano ti kapitan dito barangay tayo. Agraman dagiti kakagawad kan tanod. Ay na, amuyo mo tayo nagiti chismosa nanang. Nainayunan dati istorya. Oray saan mo tapudno kat mapanday sa istoryanan. Ay na, di mo ibaga asaan apudno taado ti makakitkita kada kayaw. Alaya, adakin kada ita. Awan to ti pabasulam no bilang taadadakos ang mapasamak. Di nakto ibibiyang no adan to parikot. Tadi ka matdimngag kanya. Makaamukan to iti biyag mo, Ramon. Ay nawaw, awan kirumba nga pagdanagan nyo. Siyak ti makaamu, nanang. Makaamu ka kunak lang arudan, Ramon. Di Kapitan inton umay nga eleksyon, Maray. Ay kat di makatulong, Amaray. Saan kat atay inal daw nga aday di barangay haul. Ngamday tamat gayam agin inaum ka nagsugsugal tar aramidon da. Ay wana, Maray. Husto ka. Agi street votak to iti bangera partida, Maray. Ay wana. Uray siyak Maray. Makita itaday ta, Kapitan. Agraman dagiti kakagawad na. Sukatan tayo kit di amin nida. Maruwam dagita barangay officials. Mangibabain da. Ay wan nga roda. Imbis apagwadan. Saan matapakay babainan matyararamidan da.
apay ti dua ababoy nga adda iti arubayan ti balay, Ramon. Kan apay nga adu ti grocery iti salas. Anwam dagi jay? Panghandak to inton butos na lang. Anya? Masigurado ngamin, asyak manan ti mga bakas kapitan. Isa gimatang ako na iti pang blowout ka. Ay nawaw, kasano ka kumaan na kasigurado, Ramon? Basta na lang, marikrik na kasyak ti mga bak. Kasano no saan asika ti butusan da? Think positive ang amin na lang. Ay na, di ka mang namnama, Ramon. Narigatan. Amangan numasaktan ka laang. Di itak ngamin kun kontrahen, nanang. Siyak ti anak yo. Isa siyak nga ron ti sakit yo. Nadamag mo ka din, Maray. Ti anya, Marisaleng. Agaw-awis ka numatan ni Ramon para iti blowout na. Blowout ko na, Maray. Wan, agpartida ka no iti duababawi. Kun adu ka no ti sagana da. Ay nawaw. Hapay, masigurado na nga taaya nga isumanan ti mga bak. Sigurado nga rod ka na nga isumanon ti agkapitan, Maray. Ay nawaw. Isupay laang nga taaya ti butusan dagiti kalugaran tayo. Kamuda mo't ti ugali na. Amuda ma't nga awan na aramidan na kabayatan ti panagtugaw na kas kapitan. Day tatijak amu, Maray. Ang makaamuda mo't na. Adda mo't panunod da. No di da kayat adumuras ti barangay da. Ay katagda kadakwadan day ta. Basta siya. Straight vote iti banger a partido, Maray. Ay uray siyak, Maray. Padasin tayo mati babae amang idaulo iti barangay tayaw. Husto ka, Maray. Apay nga inanang. Apay nga yadidakmatan binutusan lang iti kalugaran tayaw. Sabalimatan ti pinangabak da. Daytan ti bagbagakken ka, Ramon. No natangken mo't ngamin ti ulom. Binagbagaan ka iden, ngam inyalang-alang mo mat. Isu agun-gunam. Nagitiawanan bain. Ore da kayo kaday kat didakmat binutusan na lang. Apay kumangay abutusan ka, Ramon, alaman. Kumbinsaran nakman amang ibutuskin ka. Ultimo nagiti kakagawad ko. Didak imbutos. Agraman nagitiawanan bain at tanod. Agasamanta may sa tibutos ko. Kaya't naasawan, siyak laang tinangibutos iti bagay. Gunggunam kunakbanan. Ay nawaw, nagkasang matan ti kastoy anapasamak. Asino pa ingay ti mangan kanag itinaysagana amakmakan? Sayang mat nagijay. Awan maten umay diti balay. Tagdadamat amin na iti bangira partidaw. Wana, uray siya. Mapanak mat ijay madamdama. Anya? Kanam amin dagitiin pasaganam, Ramon. Dayta ti maal-ala tinatangken ti ulo na. Agnakam kamot nga taitan, Ramon. Ako maapagwadan, tapno awan to ti pagbabawyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.